kan beingal mol mai don ni chu iso yang deuh khan kan manifesto at chiki makha chu in kol vek boka khami mang khan min lo tenga kum khat chu in nge kan ti hlo thin man kum ni chu in nge kan ti hlo thin man ti kha chu min lo monitor ang chu male nia hei hi tuna chuan in thlan te zo to boka vote mu du viau wanga tong pok kan ni to lova kan soyang khan ruling corporator ho khan ZPM opposition corporator bial kha anvil thua corporator te ron lem lo khan eng mo khan aizol mi puite sum si khan anzu chungthak bor maya tin PHE connection kan tia te po a connection mi puina an nei theina lam tur ngai ven lutuk lo khan teng ki siam lama te khan sum siam theina tur ni om tak khan tan an la an worker te tho thei turang chi khan keini chong khatiang zonga worker te contract tho tur ang hisap ringuta municipal sum man na lam kha ti kem kan tuma asset pa ngai tak mi puite mamo tin zonin wat committee kal tang zelin kan aizol kho pui sum hi kan mang don ani voina ZPM general headquarters media department te chuan voin April ni somni pasari aizol municipal corporation in khan result lo chuak ta chungchanga press meet te ma thupuan chho du kan han neya IMC in khan san hi somni paruka ne na min chantir wangin pathian le mi puite chunga amma saberin lom thu kan soyani kan ria thewangin April ni somni pakhat tholeni khan result te aizol mi puin kan tha ka chuta chuan vote kan tha ka that takin mon om takin vote thak ania hemi chungchanga hian ZPM je headquarters chuan lom thu kan soya borok mon om tak kan nei te kha en ton tla ka soi fo tla ka ni hemi chungchanga hian state election commission te vote thak na lama mo phurtu polling party te dan le thupe kengko tu police te MPF te le vote thak tu aizol kho pui mi pui zong te chunga lom thu kan soi tak me ani in he in khana hian ZPM in he na kan chan ngei theina na thok tu ZPM je headquarters roi tu te minister le MLA te board chairman te party level sang block what committee unit le mimal campaigner te chunga lom thu kan soibok ani kan riat angin vote tla hi nuai khat singa zaruk somli ania chuta chuan chu 62.77% ania heta hianin postal ballot le home voting kan tia vote sang kha chakwa somruk pani atla tin vote thak pa ngaya vote nuai khat singli sangriat zaruk somsri pariat atla boka voina vote la kan mu thei nung bera chuan BJP in vote zariat somriat an huwa chu 0.58% ania Indian National Congress in singthum za somko pasari an huwa chu 20.05% ania MNF party in singli sangruk za somthum pakhat an huwa chu 30.02% ania 30.62% ania ZPM in vote tla zonga singsari sangkhat zali somsari muin zazela 47.44% amuani tichuan voina vote chiarta ka chuan ZPM in wat som pasaria ne na achangta MNF le Congress in wat khat ve te na anchang ve ani voina Aizol municipal in than result lo chuak ta hian Aizol mi puiten ZPM rin na an ngat nia kan ngaya kan lom maya Aizol kho pui ber Mizoram kho pui bera
sarkar na chel tura mo phutna min pe hi kan loma ZPM chuan kan ram le ham tan kan khopui aizol le mupui te mason nan election manifesto ang taka municipal sarkar thadin turin thei top kan chhuwa don ani voina result kan hmu ta khi ZPM tan chuan khovel tran tir atanga municipal sarkar lo pianga ZPM tan chuan hun chin chia tlak hun som pakwa in thana hun som pasaria ne na kan chang thei hi enge a chan niang ti te point then khatin an soi zau ta ila pakhatna chuan nikum February tha khanin local council te village council te kan thanga khamitum khan MNF le Congress party lian te pani kha an tang ho na se maya langsar taka min beiron na veng te po enga mosa ta oma langsar lem lowa min beiron na veng te po a omboka amaro chu party lian pani tan municipal in thana te tran ho zel thei ani tak tak si lowa ni kumlo ka tang ho kha tuna municipal in thana corner thum lian tak tak atangin in than aloni ta ka hian in than an ma chon thiam lo ta ang reng khop mai a ti zong te pon a thlir theya ZPM chuan nikuma kan ni ang angin LC le VC te maldinin kan han ma chon kha ania tun tuma wat som pakwa a wat som pasari ne na kan changta po hi nikum lama ZPM ina poisen taka maldina kan ma chon wang te po kha ani ome ati theyani tin manifesto aizol khopui en kol na tura manifesto kan don ko nga hian kan serious maya ZPM research wing te mo phurda kan ho tu ten an peya kan corporator ni to te an ron boka ron tur om aizol mangai tu le aizol ve tu te ronin manifesto thatak mai rin tlak tak mai kan ron duang chuaka hei hi aizol mi puite hian min hlut sak hle nia kan ngaya tin candidate thandana kan ho tu ten rom han na an siam thale in kan sia constituency tin le block tin le unit tina candidate tur than konga chutiang konga chuan ngo phurna an pengama an pethiama unit tin ten block tin ten constituency level a tunge tha ang ti in an thanga hei hian voina ne na kan chan chana po hian omzia thuk tak anein kan ngai ani tin kan aw hla langsar tak tak then khat zinga aizol thazok ti te kan ho tu te le kan campaigner ten kan star campaigner ten an soina sa a tin langtlang aizol municipal aizol mi puiten he na pek kan tiam thu kan aw puina saboka a chelai siam thatu ti te kan aw puina sa em a heng kan aw hla te hian aizol mi pui pom a hlo in aizol mi puite thinlung adeng thuk hle nia kan ngaya party dangte aw dan te po kan sheve a an serious talk lovin an aw dan tlanglon berakha sarkar na kan chan chuan municipal sarkar na kan chan chuan chutiang chuan ma kan la ang tilam ni lo khan arem chandan ang anga ZPM be bor mai kha an aw dan ania khatiang kha aizol mi puite hian an du chon ta dewem o ti in ngai dan kan siam ani tin kan hriat angin fur chung te du angin arei tok lova sarkar chuan thei patopin kong pui siam abo zuya aizol kho pui chung po na satakin asiama aizol kho chung ni mai lovin sai rang kon pui scholarship kong te po na satakin asiama lunglei kho pui lam te po asiama a thei ang angin kong pui asiama hei hi opposition party te chuan municipal in thandon chawa kong pui siam ti in minhan aw ela hei hi municipal in thandon wanga ti kan ni lawa fur lo thlen ma a atam theyang ber siam tum kan nia thei top kan chua voina vote kan chiara ZPM chuan hne na achangta a hemi awang hian kong pui siam hi ur le zualin fur pui ron thlen ma in
kan bei chho zel don ani tin Aizawl mipuiten Aizawl Municipal Corporation kan hmudan hi kan campaign awla po na satakin kan soya kan tidang lamdon ani kan tia Aizawl mipuite hian Aizawl Municipal Corporation AMC kan ti hi a hlut na te a that na te riasela hunkal to khan Aizawl mipuite hian AMC hi nin om mai mipui boina mipui phurit thlen tu ang deuh mai hian kan ngaiam o ti thei turin mipui hian a hlut na kan hretok lo hle maya chuta chuan mitam takin vote la 62.77% ani po hi chan sang zinga an soilar chu Aizawl mipuite hian Aizawl Municipal Corporation hlut na hi kan hrethiam tok lo ani ti zonga lo soite po an oma tuna chuan Aizawl mipuite kut thlak na ngein ZPM chuan municipal khopui sarkar chu alo enkol don ta a Aizawl mipuiten municipal sarkar dik tak kan hmu theinan ZPM chuan thei to a chho don ani ole voina hian kan chanchin bu mi te zaom tak tak te ma a he hmuna nge hian in thlan ma po in press conference te nein kan aw hla te kan ron puang chuak ta a mi puiten an chan bera chu sarkar na changtu te hian mi pui vote an du lain mi pui khongai an di lain enge an aw hla chu an aw hla chu thu nei na an lo chanta ka hian an ti hlo thling du angem an zui angem an khereng angem ti hi mi pui te chan ani thin ani chu wang chuan in hne na pok an ron puan chua tawng khan voina hian soinon le kan du'a mi puin ZPM hi Aizawl khopui en kol tura min lo thlan thin ta ka chuan kan manifesto zong te kan soi chuak vek seng don lova a then khat kan han thual non le du ani AMC hi mitin ban pha kan hnu niam kan tum ei kan soi fo to a ti nge kan tum ani hemia tan hian mobile apps le AMC Community Help Desk kan siam don hei hi chak takin kan bo zui don ani adot le chuan AMC mi puya tang suma khon sang te lang tlang taka man ani dona muzat le man za te mi pui khiat tir an ni don ba ka mi pui chhor tang kai thei tur zong in a man na tur roman ania adot le chuan AMC area chung Aizawl ko pui chung ni si PHE connection la nei ve lo te tan akai noi department tenen tangrualin PHE connection hi an nei vik theinan thei topin ma kan la don ani kan soilar Aizawl ko pui chunga hian veng sang te kanin ang lo ma veng then khata chon ran vul chi mia to lo te a om ve ani veng engemaw za ta omang amaro chu veng sanga local council te ruam man na a thenom khoveng le veng thenom le in le lo nei te ta na har san na thlen lo tok vela vok vul ran vul thei ani chuan chu tiang konga chuan ZPM municipal sarkar loading ta hian loading tur hian ruam man na zau takin asiam don ani Mizoram Municipalities Amendment Act 2015 section 75A Aizawl ko pui chunga mi re theizok arban puar te choi kan na tura ruam man na asiam budget te po alo da thin chu ataka man ani to don ani AMC hian ran tal na slaughter house ala nei lova Aizawl ko pui dai fem hun rem changa siam tum ani yang adot le chuan ko pui faina kunga ma kan son zel theinan a theangin solid waste management center ti changtlung turam hala ani dona hemi ba ka hian kan bol ho khondan le paidan kalphung ennon ani bokang tin building permit le leila permit SDNSM kanti regulation ennon ani anga he thil hi engwanga in sadu te tan leilai du te tan muang thin nge ani ti uluk taka en man mo taka endik ani anga rangzo ka kalpui tum ani anga
architect engineer supervisor man ret te po mumal zoka siamania RMC in Finance Commission grant adon that theinan on source of revenue OSR nei that atul le a chu wangin RMC OSR siam thatei turin asset tha me puite thok hom le RMC na poisa anei te pangtangkain chu tiang lam chu hoi ani don ani hei kan soithin tongin na te sep te party in du saknan ringota me puisum thok hom le municipal sum nei man na satlu tukte en non anianga asset thazok siam tura malak ania adon le achuan apartment rules hei hi kan soi fo to a in chong tin ten floor tin ten amal te a in nei tu ten an du ani chuan property registration LSC angchi an nei theina tur kha chak taka malak anianga hei hian aizol mel na sataka ati danglam kan ringani ZPM chuan RMC hi party in vulnan remote man atum lova a chelai siam thatu ni tura thok turin aizol thazok langtlang municipal sarkar din atuma aizol first in ZPM RMC chuan ro arel donani khati kha kan hanin po cha thei chuani a nge han soi zau du te omemo hebe chungchang hi PH minister te po kan soi pui to atuna chuan kan tuipam na pipe te siam that alo ni to a tuna aizol veng thin khata connection la nei lo ti hi chu kan tuipam cho in min dai lo lam ai ma in veng tina ati cluster kan ti le khatiang vel a pipe tengki te po ni ome apek chona apek chok walna la fil to lo wang kha ani jok kha chu aizol kha pui mi pui dai hi chu pam chua thei ani don trim shimani nia manifesto kan da chan po RMC hian aizol enkol tu ani awangin ama polin a lo la nei lo ani chu wang chuan aizol municipal hian hygiene te thil chi sang sang ken ko aduna konga ama pola anei venge hi ke ni chuan tul kan ti awangin ki kan manifesto khang kan han da lang ani kan aw hla pakhat chu kan tu soina po kan soina sakhop maya kumnga chunga thil hi ti hlotin tur hi tum tur hi ani lova arang theang pera kan in tiam na te hi ti hloting tura bei tur ania tuna po kan ho tu ten an soi lar chu kan flagship program kan sarkar kum khat na akum pum hlum chuan 24 25 kan ngai poi mo nga la engamo chen kan ti hloting hal tiang deuh hian teni chuan kan sarkar lai timayang ni ria nu apo kan sarkar le don thawa kan ngaya tun kan han tan phatanga kan beingal mol mai don ani chu isoyang deuh khan kan manifesto at chiki makha chu in kol vek boka khami mang khan min lo tenga kum khat chuin nge kan ti hlotlin man kum ni chuin nge kan ti hlotlin man ti kha chu min lo monitorang chu mole khalam kha chu tle min ala tharlam de wa hi kan ho tu te ro chu an man mo khopin ka ria tunge mayor niang ti velam kha chu kan lo soilok diklu tukpal anga soilo jok mayang kha nia heta po khang ka soi to kan corporator pakhatin aizol thiang limnan ranvul te hi vengchen khata chuan restriction ti te nga ye ti khan apuluta study team dinila study team in lo zirzui sela chumi study team recommendation ang chuang kalniro se ti kha anti ni amor study team kalkan khan MNF municipal khan ati tarup mayani chu wang chong ke ni chu kan corporate ten kha than ti lawa tuna po hian uluk taka sir chiangin veng zong zong a ranvul thei khani don lo sim sima veng chen khat a him chin anga nga ya chuan ti kha kan han soi dan deuh chu nia tin local council te mo phurna asang view don ani nia hei hi tuna chuan in thlan te zo to boka vote mu du view wanga tong po kan ni to lova kan soyang khan
ruling corporator ho khan ZPM opposition corporator bial kha anvil thua corporator te ron lem lo khan a eng mo khan aizol mi puite sum si khan anzu chungthak bor maya tin PHE connection kan tia te po a connection mi puina an nei theina lam tur ngai ven lutuk lo khan teng ki siam lama te khan a sum siam theina tur ni om tak khan tan an la an worker te tho thei turang chi khan keini chong khatiang zonga worker te contract tho tur ang hisap ringota municipal sum man na lam kha ti kem kan tuma asset pa ngai tak mi puite mamo tin zonin wat committee kal tang zelin kan aizol kho pui sum hi kan mang don ani wat committee kal tang vek tu zok ania wat committee in kan veng tan asset tha ani ati akhachu corporator tele wat committee te khan athok tu agency khachu an rot mai tura kan nga ya tin ZPM danglam deuh na kan neya chu ti em chon party wo karte kan tang hom lo de mo ka tia hey what 8 am veng sau chite venga te po what committee kal tlang vekin an rel maya an phun om po hi ka relo hei tu na voin result pona pe chon vote sang kha zathum zali de thokan ne na changdai maya khatiang model kha kan kal pui tho tur chu ni maya kha ani ber ome